Pinianer lo porphai hinia porpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hanga hinpen Karbi Anglong District ahempi Diphu Rong Sopialong flyover ki kim kerang jiaphan kasa pathu aklam anung National Highway atowar along pilot testing ke pangcheng pot Ajak ding kloi pen Karbi Anglong Autonomous Council atum akemang Diphu Rong Sopialong rada tum towar ka cheleng along kisung chinisi isi ke mesena war cyclong jiaphan mathasi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan aphong loki pipen kachuning ripona tengpen pinija khongni phai krener keparni kuti pharohini sosea tangka pen Diphu East Division Forest asa hemalong pen Diphu bus stand along an kilometer isira tokbor hinira highway mate kilometer isira meter pharohini ajak an 4 lane flyover kim kerang ponji aphan pangcheng ponlo Labangso krong plea towar non ke wangji surihini ra inkora planning kan MP akiliga prang kang pulong jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen Assam government la pen contractor atum pen chingwaisi ke patang ponda prang jiaphan kachisika teng pen pini Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang amethang amat flyover anujok somponlo Pini labangso flyover anujok ke somalong pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pherangke thengno radaphan kachuning rialam theke paklang pona tengki Labangso flyover atowar kaselam ponalong komania hemalong le ahem masab dun chonta hai sitami rada phana joini pu ke matha pen ke patang daprang jialong ke pasik sak dun de det si ke me puta ningje lapen kupinia ki sung dokok polote Karbi Anglong Autonomous Council aphan chingwai chingsai non Karbi Anglong Autonomous Council pen kerap ji aphan bor I pedoponji lasi labangso flyover ke patang serak ji aphan rada tum ke pasik sak dun de ji aphan pherang ke thingno pen chuning ripon Diphu arong sopialong kewang kita mawar sai ka siksak penajok ladak penan katora dolo laso pen mathasi laso pen munthi si idum Karbi Anglong Autonomous Council pen Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan aphong kachungia teng pen alangli Diphu along East Division pen bus stand full line laso flyover pini keceng lo ani jok ke sompon lo lasi non ke wangji 2024 parliament election aprang laso flyover krong pli laso kecehelar flyover kang puponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen niletum Assam government la pen ke contractor pen chingmai si kapatang ponji aphan chisik sedang pon si pini pang cheng pon po lasi nang le toma media through pen ili message ki pije bang ke ladak flyover ki mahot mania long le ke dam cheta hai mania hem ke dam cheta hai rara joine pen Karbi Anglong rara joine farman pen laso flyover ka pe tangi aphan pasik sakse de je aphan Sialang le tum phan kachuning ri nang to media hoi pen la pen ke opine yong si karjuji ba kachingwai nangi do pulongte Karbi Anglong Autonomous Council along wangno chingwai chingsai pen hala along le ke dam chet ahem ke dam atum phanta e tum Karbi Anglong Autonomous Council pen kerab je phan tum bori po BA Chetri Site Engineer JE PWD Diphu Subdivision pen pherangke thengno ke pachini pona tengke labangso flyover ki kim kerangji la pen ke patang pe meji aphan Anupam Nirmal Private Limited mate ANPL atumsi chepahem phu ponlo la pen Diphu pen manja ke damji aphan Gurudwara pen East Division Forest asa hem nang kachi tokpet alongsi towar thopon loputa nang pachini dun Pini labangso nu joke sompon along Karbi Anglong Autonomous Council Chairman MAC Karbi Anglong Autonomous Council PWD Engineer lapen company along sai ke klema bang phwa bang phiatum chetong dun আমরা আমার প্ৰেক্টিকেল কামটো আৰম্ভ হৈ গৈছে এই কামখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে তাৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগ আমাৰ নিতান্ত আৱশ্যক হ'ব বিশেষকৈ আমাৰ ট্ৰেফিক মেইনটেইন কৰাটো ইয়াত সমস্যা হৈ যাব সেইকাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অল্টাৰনেটিভ ৱেবিলাক ইয়াত আমি অলৰেডি কালেকশ্যন কৰিছোঁ আৰু সেইটো মতে আমি ব্যৱস্থা মিলাইছোঁ বিশেষকৈ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফেজত আমি ৰংফাৰ্কি ৰংবে চাৰিআলিৰ পৰা আমাৰ জয়সিংহলৈ যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চৰ যিটো ৰোড আছে এইখিনিৰ ভিতৰত আমাৰ 8টা মানে পোষ্ট এইখিনিতে হ'ব ফাৰ্ষ্ট ফেজত আমি এইখিনি কৰিবলৈ প্লেনিং কৰিছোঁ সেইকাৰণে ট্ৰেফিকবিলাকক আমি
বিশেষকৈ চাৰিআলিৰ পৰা যিটো লেফ্ট ছাইডত গৈ পেলাই লেফ্ট ছাইডৰ পৰা গৈ ফিচাৰী অফিচ হৈ পেলাই তেওঁলোকে ৰঙিয়াহাঙত ওলোৱা যিটো ৰাস্তা আছে গতিকে সেইটো ৰাস্তা ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু তেনেকৈ যদি ধৰক ডন বস্কো ছাইডৰ পৰা ডিপুত আহিবলৈ হ'লে তেওঁলোকে ফৰেষ্ট চাৰিআলিৰ পৰা কালভাৰী স্কুল হৈ পেলাই যিটো আমাৰ আমলাপট্টি হৈ পেলাই ডিপু টাউনত যাবলৈ ৰাস্তা আছে গতিকে এইখিনি চবেই যদি ভালকৈ বুজি পেলাই যদি কোপাৰেশ্যন কৰিলে কোনো অসুবিধা নহয়। News report Longsodar Inti, Karbi Anglong Live.